Amen. Amen. Azalwane, umlayeza umkhuleko wethu bekade ukhuluma uthi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko walaba bathembekileko. Bazalwane, molaetsa wa rena wa thapelo o re modimo wa ekwa thapelo ya ba balukileng. Ya laba balungile. Bao ba lokileng. And God answers the prayer. Ene modimo wa araba dithapelo. So while you are still kulo moya, Ge le sa le gona mo moyeng o, our lives to reflect the life of Christ. maphelo a rena a iponagantše go tshwana le wa Jesu Kriste. Let us read Luke chapter 9 verse 18 to 20. A re baleng Luke chapter 9, 18 to 20. When your sins are forgiven, when I go to 17, your sins are forgiven. Wena o tshwanetse tsa gago go dišo. Luke chapter 9 from 18 to 20. Yona e balega ka tsela e. Ka letšatši le lengwe e rile ge Jesu a ile go rapela a nnoši, barutiwa ba gagwe ba tla go yena a ba botšiša a re, na batho ba re ke nna mang? Batho ba mo fetola ba re, ba bangwe ba re ke wena Johane Mokolobetši, ba bangwe ba re o Elia, mola ba bangwe ba re yo mongwe wa ba profeta ba le ba gale o tsogile ba kuna. Yena a ba botšiša a re, lena le re ke nna mang? Go a fetola Petrosi a re, ke wena Mesia wa Modimo. Elimelinye batulwane. Kwathi ekhuleka ngasesitha, abantu babenaye. Wababuza ethi, abantu bathi ngingubani na? Baphendula bathi, uJohane uMbhaphathizi. Kepha abanye bathi ngu-Eliya. Abanye kodwa bathi kuvukile umprofeti othile wabadala. Wayesithi kubo, nina ke nithi ngingubani na? uPetru waphendula wathi, unguKristu kaNkulunkulu. Now it occurred that as Jesus was praying privately, the disciples were with him, and he asked them, who do men say that I am? And they answered, John the Baptist, but some say Elijah, and others that one of the ancient prophets has come back to life. And he said to them, but who do you say that I am? And Peter replied, the Christ of God. Amen. 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 Parce que va vous qui Amen. Amen. Il y a opportunité va être il y a qui c'est voilà. Amen. Allah belle. Papa ka lebitso le le matla lebitso la morena Jesu. Lentšula lena kgoši lokilego ke le lebatilo morena. Lona le loketše gore sokolla, lona le loketše gore phediša le gore matlafatša. Papa re sa tla go kwa se se tšwang pelong ya lena morena. Re buleng mahlo a semoya, dipelo tša rena le ditsebe. Re be bao ba tlo le dirišang ka mokgwa lena le tlabe le lakatsa go ona godimo ga maphelo a rena. Lebitso le le matla la morena wa rena Jesu Kriste. Amen. Ujesu ubuza umbuzo kubafundi bakhe. Jesu o botšiša barutiwa ba gagwe potšišo Marato tuthandaza. ge a fetša go rapela. They came to him. Ba tlile go yena. What they gathered around him. Ge ntši ba kgobokaneng mo kgauswi le yena. He
he asked them a simple question. o ba botsišitše potšišo ye bonolo. Who do the crowd say I am? Batho ba re ke nna mang? Because these people, baphila ngaphakathi kwenu. Ka gore batho ba phela ka mogare ga le rena. Ene futhi niyababona laba bantu. Ibile batho ba ke a ba bona. Ningezwa izinto mina engingazizwa. Le ka ba se sengwe se le gore nna ga ka sekwa. Ngoba abantu bayakhuluma. Ka gore batho ba bolela. So nababhekileko nina abafundi. Ge ba le lebeletše lena barutiwa. Babhekile bathi mina ngimntwana. Ge ba ntibeletše ba re nna ke nna mang? And each and every one of them had an answer. O mongwe le o mongwe wa bona o ba ena le karabo. And their answer was wrong because of they have been reporting what they heard. Le karabo tša bona di be di le wrong ka baka la gore ba report. It was not wrong. Di karabo tša bona di be di sa fošagala ka baka la gore be ba botša se le gore bona ba se kwele. They replied. Ba arabile. But some say John the Baptist. Ba bangwe ba re o kwena Johane Mokolobetši. Uma sesihamba laphana ngaphandle. Ge ntše re tsamaya ka mo ntle. Bathi wena nguJohn uMbhaphathizi. Ba re wena o Johane Mokolobetši. Then abanye bathi wena nguElijah uvukile. Ba bangwe ba re wena o Elia o tsogile. And abanye bathi umprofeti. Ba bangwe ba re o moprofeta. Wakudala ubuyile. Wa kgale o buile. Uma bebona. Ge ba bona. But what about you? Mara yena a re lena le reng? He asked, A ba who botšiša. do you say I am? Lena le re ke nna mang? Peter answered, Petros a ra. God the Messiah. A re le Modimo Mesia. Now, Bazalwane, I want to say what God has put in me. Jwalo bazalwane ke nyoko bolela se Modimo a se beileng ka gare go nna. Ukuthi, you know, our life must reflect the life of Christ Jesus. Gore maphelo a rena a sanetše a tshwane le ya Jesu Kriste. Because of we have been surrounded by a crowd of people. Gobane re akareditšwe ke lešaba. People have questions that needs answers about who we are or who is this God. Batho ba nyaka ba ipotšiša dipotšišo gore rena re le bomang mo go Modimo. People, they ask themselves the question, who is this God when they look at us? Batho ba ipotšiša potšišo ye gore Modimo ke mang ge ba re lebelela. Number one, what I want to bring to us this morning, Se mathomo se ke nyaka go se tliša go lena le gono. as our life must reflect Christ Jesus himself. Ge maphelo a rena a santše a tshwane le Jesu ka sebele. He always say, when Paul talked about him, he was humble and he laid his life for many people. Ge Paulo a be a bolela ka yena o be a re o ba kokobeditše a efa bophelo ba gagwe go batho. He was obedient until his death. O be a theeletša go fihlela legong la gagwe. And he did not consider equality with God, equal with God. Ga se nke a epea setee le Modimo. While Peter gave this answer that you are the Son of God, you are the Messiah. Ge Peter a be a re kwena Mesia morwa Modimo. The answer that Peter gave, it was correct. Karabo ye Peter a e boletšego e be e lokile. Because when Peter saw Jesus, Ge Peter a be a bona Jesu, he did not have other answers. o be a se ne dikarabo tše dingwe. But when he looked at Christ himself, he looked at Christ himself, Ge a lebelela Jesu ka boyena, we wabona uMessiah, umntwana kaNkulunkulu. o ile a bona Mesia morwa Modimo. Bazalwane, I want to say this morning. Bazalwane ke nyoko le botša se le gono. Jesus, he was with them during that time. Ka nako Jesu o be a na le bona. He spent most of the time with his disciples. O be a fetša nako e ntšhi le barutiwa ba And gagwe. people will see Jesus walking with them. Batho ba be ba bona Jesu a ena le bona. When he go and pray for other people, his disciples were always there. Ga e ya go rapelela batho barutiwa ba gagwe ba ba ena le yena. So people, they have to ask them other things about Christ Jesus. Batho be ba swanetše go botšiša dilo tše dingwe ka Jesu. Now, iyeza lapha lento kibo E tla jwalo mo go bona taba e. ukuthi abantu bathi ngubani. Gore batho ba re nna ke ba reng ka nna. So
each and everyone had to give an answer o mongwe le mongwe o be sanetse go ikarabela because they were with him during that time. gobane ba be ba ena le yena nakong eo. But we might have some questions. People, they might have some questions these days. Batho ba ka ba le dipotšišo tšeo matšatšing a. But they might not come to us and ask those questions. Mara ba bangwe ba kana ba sa tle gore na ba tlo re botšiša dipotšišo tšeo. But they have those questions about his Jesus. Mara ba na le dipotšišo tšeo ka Jesu. Even though they won't come to us and ask those questions. Le ge le gore ba ka se tle mo gore na ba re botšiša dipotšišo tšeo. But still the answers lies within us. Mara dikarabo di sana le rena for bona. Whether we like it or not. Re rata ebile re sa rate. Our lives must be an answer to people. Maphelo a rena e santse be dikarabo go batho. Even though they don't come to us and ask the same question that Christ asked. Le ge ba be ba sa tle gore na ba re botšiša dipotšišo tša Jesu a di botšiša. It's your responsibility to be an answer to the world. Ke maikarabelo a rena gore re di arabe. You have a responsibility to have an answer to those you work with. Ke maikarabelo a rena gore re arabe go ba re ba rekang le bona. It is your responsibility to have an answer to your family members. Ke maikarabelo a rena go batho ba bo rena gore When they ask themselves, who is this ge ba Jesus? ipotšiša gore Jesu ke mang. It is our responsibility to be an example of Christ in everything we do. Ke maikarabelo a rena gore re be mehlale e botse go batho ka They were so moso. lucky when they asked those questions, they were still with Jesus. Ba be ba le lehlohonolo gore ge ba botšiša be ba na le Jesu. Ukuthi mina kahle kahle ngingubani. Gore nna ka botse ke nna So mang. but mina nithini nithi ngingubani. Mara lena le re nna ke nna And mang. Peter had to answer bazalwane. Peter o be a swanetše go So araba. ask yourself, someone come to you or sees you. Ino lebelela motho a itla go wena gore a go bona. Asibuza lo mbuzo. A go ipotšiša potšišo. Ukuthi who is this Jesus that they are talking about? A botšiša gore Jesu ba bolelang ka ena ke Can mang. they really see this Jesus that is in you? Ba mmona na Jesu ka mo go wena. Because our lives must reflect the life of Jesus Christ himself. Gobane maphelo a rena go swana le Jesu ka bo yena. We are the ambassadors of Christ here on earth. Re bašomi ba morena mo lefaseng. Whether we like it or not, your life must reflect the life of Jesus himself. Re a rata ga re rate maphelo a rena a swanetše a mmonagatše mo And we lefaseng. should always teach and lead with integrity, bazalwane. Gobane re swanetše re dule ka mokgwa Jesu a be a phela ka And gona. truth so that cannot be condemned by the world. Umhlaba osibhekileko ungahlali ungaliboni leqiniso kulento esithina siyiyo. Batho ba swanetše go bona nnete eo re na re yona. Abantu bamele bathi babasibheka babone impendulo abayidingayo. Batho ba swanetše re ge ba re bona ba bone dikarabo tše ba di hlokang. Who do the crowd say I am? Setšhaba se re ke nna mang. Let me see, maybe there are people who are still asking themselves about this Christ and they see you going to church. Re ke botšiša go sana le batho ba e leng gore ba ipotšiša mara ba nyaka go bona modimo. They don't need a revival, bazalwane, to get the answer. Ga ba tlhoke tsošoletšetšo go bona le They answer. don't need online prayer to get an answer. Ga ba tlhoke online prayer go They bona don't need answer. open air to get an Ga answer. ba tlhoke open air go kry-a But our dikarabo. lives must reflect the Mara life of maphelo a Jesus. rena a swanetše go bontšha When we talk to people, we must reflect Jesus. ge re bolela re santše re bontšhe Whatever we Kreste. do, we must reflect Jesus. Se sengwe le se sengwe se re se dira re santše re bontšhe Kreste The ka question is, who is this Jesus? potšišo ke gore Jesu ke mang. Abantu bathi mina ngingubani? Jesu batho ba re Jesu Bese ke nina mang. nithini? Likumele le reng. Uma niphendula, Elifet umuntu wathi wena, you are the God Messiah. batho ba re Petrus a re wena o Mesia morwa Modimo. Bazalwane, as Christians, Bana ba we should Juda reflect Christ when we look in the mirror. re santše re bontšhe Kreste ge re itebelela diponing. When you look yourself Ge re in the itebelela mirror, mo seiponing. don't see something else. O se ka bona se You sengwe. must see Christ that is in O you. santše o bone Kreste ka go The wena. reflection must be Christ in you. Seswantšho seo se santše se be ka gare When wena. you look at your mirror, Ge o lebelela seipone don't sa see your gago, makeup, o se ka bona makeup. don't see your O hairstyle. se ka bona Your hairstyle. life must reflect Jesus O Christ. santše o bontšhe Jesu And when Kriste you ka go wena. out there, Ge o ya ka ntle, what do you see? ge o It's bona what people will see. ke se batho ba tlo se bonang mo go wena. Now, what do you see? Mamona ba re re se mo wena o It's se what bonang. people will see. Ke se batho ba tlo se The bonang. truth of the matter is, Nnete ya taba ke gore what you
We are the children of the Lord. We must reflect God. Our lives must bring life to people. If you are a child of God, I want to serve now. Because you opening your mouth, you must see that this man is a child of God. When they talk, when you talk, there must be a difference. Jesus. Ngesikhathi ehamba nawo, bembona enawo, enza izimangaliso enawo, uJesu ekini, uJesu ngaphansi kwawo. That question came. What do people say who he is? I say maybe even today, Catholics are still questions that we need to answer to the people. When they look at us and ask the same question, who is this they are talking about? We are the one who must give an answer to the world. I repeat, our lives on your life as a reflect Christ we are talking about, so that people can get their answers when they look at us. And then when they see us and they get an answer, there's no need for the revival. They will come to us. We don't need to make a sound or loud noise, but our lives will bring an answer to your neighbor. Some of us, we don't even know our neighbors. We don't even greet them. We don't even talk to them. Some they don't have life, but the child of God is their neighbor. I say, Mama. I say, Mama. And your life reflect the life of Christ Jesus. They don't even have food, but they are your neighbors. The person who must know is the one whose life reflects Christ. We also just look at them as born. Yeah, they would eat. But you always a Paul. Where's Mucho? We to eat. Yes, Jana. Why poach? Oh, Jesus will know what is happening. Mama Children one. Solana. Akadifiki. Akakuluno Makelwa. When are we Jesus will go to them. But when you spend time coming to us, you spend time calling us, but your neighbors, they don't know you. Jesus. Lina, this everyone will say but too much and we put it in the Kasuri kilo na kadi chokwa moto na mkiri vele la cha vele Jesu alifu na fepiwa bile lili ana kanti ngeke wangibona ngiyana ngomathelo kasimboni ebila kasimboni ministru ngiyokanda again Akasimbone na ngiyama mamisha ukokoti ukuthi lokudla kuphuma
le a lebala gore dijo tseo di tswa kae Yeah. I just want to go to the money. ka se tsogile mpone ebile ke tlile kgopela tšhelete le leoto la ka se le bone Your life bophelo ba must gago reflect the life of Christ o Jesus. tshwanetse go bontšha bophelo Hallelujah. Hallelujah. Don't be just a Christian. o seka ba modumedi fela Look at in your mirror. le ba seipone sa Look gago at yourself. itebelele Spend time. fetša nako e Look ntši at yourself. o itebeletse Do I reflect the life of gore Jesus? wena o Jesu Kriste ka You don't wena need a hairstyle. a o hloke mediri You don't need a a makeup o hloke to makeup reflect the life of Jesus. bontšha bophelo ba Jesu Come as you are. tle jalo ka ge o le ka gona Oh, amen, man. amen bazalwane For your life to reflect in the life of Christ. gore bophelo ba gagwe bo bontšhe Jesu Kriste ka mo gare Number one, number 1 into yokuqala engifuna uyiletha la selo sa mathomo se ke nyaka go leklišetša sona about the reflection of Christ. ka go ipontšha ka Jesu Kriste ka gare go lena Impilo yokungasoleki. ke bophelo bo bo senang bosodi Qala kaNkulunkulu ngwana wa modimo bekaphila impilo yokungasoleki. o swanetše go phela bophelo ba go hloka bosodi Aphile impilo yokuqonda. a phele bophelo bo Impilo lebaneng eqondekileko. a phele bophelo bo bolokileng Namaneighbor bamazi ukuthi no noma ngazana into zomkokodo angeke azithenge. le bomakhi ba tsebe gore le ga ka tla le dilo tša mokokotlo a ka se reke So we need to live impilo engasolekiyo. re swanetše re phele bophelo ba go se sodiše Hayi kwabantu esiphila ka nabo. gare ga batho ba re phela For them to see this Christ Jesus. gore batho ba ba bone Jesu ka go rena Abantu bangabadlula bonke abantu bangabengeleli. batho ba ka ba feta ka moka Kodwa wena bingelela. wena dumediša Wena fela njengomntwana kaNkulunkulu. wena tswalela jalo ka ngwana Jesu Uthula makube nani. gore lekhutšo e be le lena Bayibonke igama lenkosi. pokoe leina la The book morena of Philippians says chapter 2 verse number 12. the book of Philippians 6 chapter 12 2 verse number 12. 2 verse 12 Therefore my dear friends, jalo bana beshu as you always obeyed, ge be le utlwelele, le utlwelela not only in my present, ke le gona, ke le gona but how much more in my absence. go tla ba jwang ge ke se gona Continue to work out your salvation with fear and trembling. tswelang pele To work out. tswelang pele le berekeng Ukuthindisa kwenu ukwesaba nokuthuthumela. tswelang pele le berekeng phološo ya lena ka go tšhaba le go thuthumela With fear and trembling. ka go tšhaba le go thuthumela While he was bringing this, why e ba a batliša he se know if they work their own salvation with fear and trembling, o be a tseba gore ge ba bereka phološo ya bona ka go tšhoga le go thuthumela even though he is not le present, ge a be a sena le bona but their life, if they do that, ge maphelo a bana ba dira it jwang will reflect the life of e Jesus. tla bontšha bophelo ba Jesu I don't know the Philippians understood what Paul was trying to say to them. a ke tsebe gore ba Filipi Never kushisha katika ngana ngila sa America kia kote nge tukisha. amen Ba Philippi never kushisha se Paul na sikule. Never susa lo Paul bega sikulu mana. ba Filipi ba ba kwišiša se Paulo a be se I don't know ukuthi beba isusisa le. a ke tsebe gore ba ba ikwišiša na But Paul is leading them to the life that will reflect Christ. gore Paulo be ba iša bophelo bo swanetše gore ba He knew if they work their own salvation with fear and o trembling, be a tseba gore ba phela phološo ya bona ka go tšhaba le go they will thuthumela reflect the life of Christ. ba tla bontšha bophelo ba Kriste Jesu Because this salvation in these people gobane phološo e hloka who batho will work on it with fear and trembling. ba go iberekela ka go thuthumela le go tšhaba Whether muruti uteng or akekho, ge moruti ya gona go rago whether uPaul ukhona noma akekho, pholo ga le gona go ba they will seo continue. Uthi kangakanani ngingekho, continue to do that. le ge ke sego tswelang pele jwalo Work it out with fear and trembling. e šomeleng ka go tšhoga le go thuthumela Job 1 verse 1. Job 1 verse 1 There once was a man named Job who lived in the land of Uz.
He was blameless. go be go na le monna o ba re ke Jopo ya dula go uzi bophelo ba gagwe bo be bo sena bosodi For your life to reflect Christ, gore bophelo ba gagwe bo bontshe Kriste for your life to reflect God, gore bophelo ba gagwe bo bontshe Modimo you must work out your own o salvation santse go shome pholoso ya with gago fear and ka trembling, go thuthumela le go living a blameless life, o phela bophelo bo bo sena bosodi not before us, o ise ba pele ga re but before the Lord your God. He was blameless, o be a sena bosodi a man with a complete integrity. o be a na le sebete Our salvation, pholoso ya rena it needs an integrity, e nyaka sebete an integrity to your neighbors, e nyaka sebete go bašadi ba rena to your husband, go banna ba rena to your wife, go basadi ba rena to your colleagues, go ba šomišane ka to rena your family go members. ba am rena The incomplete integrity is needed to each and every one of us. sebete sa sefeletseng se a tlhokega go rena ka moka When we hear the story of Job, ge re kwa molaetša wa Jopo he just appears as a man who fears the Lord. e bo o bontšha e le monna a tšhaba Modimo There was no revival, be go sena there tsosološetšo was no church be go sena kereke when they preached to Job. ge ba be ba But preacha when he appears, mara ge be a e he tla was a man with a complete integrity. o be e le monna wa nang le seriti For your life to reflect the life of Christ, gore bophelo ba gago bo bontšhe Kriste have a complete integrity as a woman, e ba le seriti se se feletseng jalo ka a mosadi complete integrity as a man, seriti se se feletseng jalo ka a monna complete integrity as a motho o motjha. seriti se se feletseng jalo ka Among motho batho ba batjha, gare ga batho ba baswa ge ba dira tsa bona, ge ba dira tšeo ba di your dira life must reflect Christ Jesus. bophelo ba gago santse bo bontšhe Kriste O Jesu kentse into ba o yenzayo se ka dira se ba se dirang as a child of God. jalo ka ngwana Modimo Ibandla lizokuthi amen. ba ena ba re amen The Bible says bibele e re he feared God o be a tšhaba Modimo and stayed away from evil. o be a dula gole le bogopo powerhouse You are so lucky. le letlhogonolo We are still talking about this. re sa bolela ka se He feared God. o be a tšhaba Modimo He did not fear people, o be a sa tšhabe batho but he feared God. mara a be a tšhaba Modimo There are people who are so good go na le batho ba e le gore to fear bazalwane, go tšhaba baena ka bona to fear batho ba lekang le go bona, tšhaba batho ba ba šomang le bona bazothini ngami. ba tla reng ka nna But they don't fear God. eupša ba tšhabe Modimo But Job reflects a life that fears the Lord. Jopo ba bontšha bophelo ba go tšhaba So Modimo make your life reflect a life of a person who feared the Lord. bophelo ba gago a e be ba go tšhaba We Modimo are not here to worship and pray bazalwane only. ga re mo go tlo tumiša le go rapela We fela must fear the Lord. re santse re tšhabe Modimo A complete integrity seriti se se feletseng is a total honesty. ke bonnete ba bo feletseng A total honesty. ke bonnete ba bo feletseng Angazi ngesizulu but a total honesty. ke bonnete ba bo feletseng Umzalwane honest. mosalani wa nnete You know, being whole. go felelela Umzalwane opheleleyo. ke modumedi wa A feleletseng complete integrity. ke mozalane wa It feleletseng means a Christian opheleleyo. se na gore ke modumedi wa feleletseng Umamnama sethi ngomgqibelo izolo ekuseni. mma wa rena mamonama o rile ka mokibelo Akungabi ngapha nangapha. a re se ka ba ka mole ka moo Kodwa qonda ube phakathi. a re ema mo gare A complete integrity. ke seriti se se feletseng That person must be honest. gore motho a be le nnete Uqotho okupheleleyo. Uqotho ophelele. Complete integrity. Complete integrity. Even when you face with challenges, le ge o kopana le
mathata but you still need a complete integrity. mara o sanyakana Whether umshado ukhona ukho mntanami, gore lenyalo le gona go bagalego you still need a complete integrity. o santse o felelele Whether my brother will approach or not approach, ge bo brata ba itla go ba basatle there's nothing wrong about you. ga go ne le se sempe Ungasinyaza usibukele o phansi. se ka inyatša wa itebelela fatshe Usise ngikuqangabezi lapha. o ye go bona gore gane a batle go nna nago Hey, you are a child of o God. ngwana modimo You still have to keep the integrity o santse o tshware seriti as a seo child of God. jalo ka ngwana modimo Ubuqotho obupheleleyo, botshepegi bo bo feletseng ukuthembeka okuphelele, botshepegi bo bo feletseng ukuziphatha okuqinile, go itshwara gabotse ukunamathela okungagugugugugi, go itshwarelela mo go sa šikinyegego ukunamathela okungagugugugi, go itshwarelela mo go sa šikinyegego which means unamathele. go ra gore wena o mo mareng Noma imoya ivuka, ena memoya e katla kodwa ugugugugugi, wena o šikinyega ujame endaweni o eyodwa. eme polekeng e If you boteng want to be honest, you want your life to reflect the life o of Christ. nyaka bophelo ba gago bo bontšha jesu kreste Kusho ukuthi awugugugugugi ezimisweni zonke zokuziphatha. go ra gore wena ga o šikinyege maemong otlhe a boitshwaro ba gago Kuzo zonke izici zokuphila komuntu. mo bophelong ba gago ka moka Kusho ukuba uphelele, go ra gore o feleletše ungahlukanisiwe. Ungahlukanisiwe. Kusho ukuthi uphelele. go ra gore o feletše Mawuthi thusaman ungahlukanisiwe kuthi ukuthi uphelele. go ra gore o feletše Usi arrogant kuba uphelele. Futhi ungaguquki ezimisweni zomuntu. o sa fetoge Ezimisweni zomuntu. mo seemong sa gago Maemong a motho. maemong a bomotho ba gago o sa fetoge o sa fetoge Ngisho nalapho ubhekene nezinselelo noma ukuhlolwa, but wena you are still a one man standing. le go lebane le tše wena o emeng le tšona wena o tla be o sa le monna wa emeng Ke bulela ka potego e feleletsego. La nkutlwa go tsona. Boitshwaro bjo bo boitshwaro bo bo feletšego ba makhonte ba ba ka botshwaro. boitshwaro ba makgonthe Tsona ka boloko. ngwana wa modimo Our life must reflect bophelo ba rena bo santse bo bontšhe the life of Christ. bophelo ba kreste You don't need a suit to reflect Christ. ga o hloke sutu gore o bo bontšhe You don't need a stylish shirt to reflect. ga o hloke gempe e botse gore o bo bontšhe Like the one that I'm wearing, then I think I'm a team, but I'll say, o swana le ya moruti I should be clean to the shine. Ki a tseba ki shine ra too. Ke no to ka next time ile ke le bo mamu ka re ka next time always nna e re ke botse a ke to pidi apa go fu ki tukisa go Africa ka so ta ha go apara. Ba ga ke tsamaile a ka ba di plan ka ka mo le pray. Ile sa go itukisa ga go gapa ka no to ba se se ka ke ba sala le batla go tusisa le ke tla ipulela gore so ke tlo le shine la ke a tseba e pila net ke sa tlhele. amen Also ki mamna go yo apara di brele tsa matlo tsa makhonte to reflect Christ. amen O ka di apara but was reflecting Christ Jesus. Your speech must reflect Christ. polelo ya gago santse bontšhe jesu kreste Whatever you do must reflect Christ. se sengwe le se sengwe se o se dirang se santse se bonagatše kreste ka go wena We are so tired ngaphandle bakhuluma ngabazalwane. re lapile ka montle ba bolela ka badumedi Nabafundisi bayabotshwa. le baruti ba swara Amakhesi ayi-32 awini.
di case tse 32 di winwe umfundisi aziwini. moruti a di wine But bazalwane noma ngingaziwina ama-case ayi-32. bazalwane le ge nka di wina tse 32 di case But when I sleep, ge ke robala I know what I did. ke tseba se ke se dirileng Ngiyizwa ne? le a rekwa ke re ba Even bazalwane can come and toy mo ke tshwereng ko teng. le ge bazalwane ba ka tla ba toitoya mo ba swereng ko gona Iqiniso liselenani. nnete e dutse le nna Noma ngingaba namaloyara angiwabhadali imali eningi. le ge nka ba le diloyara ke di patetse tšhelete ntšhi But you cannot lie mara o ka se fore to your conscience. letswalo la gago You cannot lie to yourself. o ka se iphore I don't want to say God. You cannot lie to yourself. a ke nyaka gore modimo ke re wena o ka se iphore Uzabe uhleli uwazi. o tla be o dutse o tseba There are a lot of people go na le batho ba who bantši succeeded in my cases one. ba ba phumeletšego ka di-case tša bona But truly speaking, mara o iše nneteng there's no smoke without fire. ga go na le moši go sena mollo When they sleep, ga ya robala go and check amarumo am. tsamaya o yo lebelela mo ba robalang It's like a pharmacy. e tshwana le mo ba I see my ke pills. dipilisi tše dintšhi Ama-high blood ababambili. di-high blood di basweu Badliwa izinto abaziwine ngaphandle. ba ja ke dilo tše ba di winileng Kodwa ka ngaphakathi kwabo abaziwina. eupša ka gare ga bona ga ba phumelela Ungawina ngaphandle. ba o ka phumelela ka What you cannot lie to yourself. mara o ka se phore The wena truth of the matter. nnete ya taba You know what you did. wa tseba seo se diileng Nalonke kabale nkomo. leina la jesu ga lereto Kunabantu abasajele. go na le batho ba babedi toronkong Umuntu utshontshe ithishu motho o utswitse toilet paper emsebenzini wakhe. ko mošomong wa gagwe Ugwetshwe for 2 years. o kwebilwe for mengwaga e mebedi But laba abantu mara bathuši ba bavela emakhoto. ba tswa dikhoto Babhadela amaloya. ba patetse diloyara Enza imilando amaqala amakhulu. ba dirile melato e Kodwa megolo bahleli ngaphandle. mara ba dutše ka mo ntle Abathishu babanjiwe. ba dithishu ba tshwere Bahleli for 2 years. ba dutše mengwaga e mebedi But laba batshontshe imali ze-government. ge ba utswa Bahamba ngaphandle. ba tsamaya ka You mo cannot lie to yourself. ka se iphore One of the good days, letšatši le it will lengwe catch on them. e You tlo go can swara lie to them. o ka ba You fora can lie to government. But you cannot lie to mara yourself. wena o ka se iphore Ubuphilo obuqoqekileyo. bophelo bo bo kgobokanego ba nnete Impilo yokuzibuthelela ukuziphatha, impilo yobuqotho obuphelele. bophelo ba boitshwaro bo bo feletše Ucela kaNkulunkulu ukwethembeka okuphelele. ngwana modimo wa tshepagetseng a feleletše Ucela kaNkulunkulu belathembeke ngokuphelele. ngwana modimo swantše a tshepagale a feleletše Daniel chapter 3 verse number 16. Daniel Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you." Amen. amen We don't need to defend ourselves before you. ga re a swanela go ikemelela pele ga Why gago must we defend ourselves? why re swanetše re ikemelele pele Because ga we gago know ourselves. gobane rena re a itseba Why must we defend ourselves? why re swanetše re ikemelela Whereas we know ourselves. mola rena re a itseba We are not going to defend ourselves. ga re tlo ikemelelela If you are thrown in the blazing furnace, ge e le gore o latlhela ka mo mollong the God whom we serve modimo o rena re mo is tlankelang able to save us. o tlo re We thuša have got that we are completely, we wholeheartedly serving. re na le modimo o ka dipelo tša rena re mo sebang The one we serve with integrity. o re mo sebang ka dipelo tše di feleletšeng The one when we lift our hands and sit like a coach now. o re reng ge re emiša matsogo re re ga a gona wa go swana le wena He hears us. a re kwana He's going to rescue us. o tlo re He's thuša going to save us. o tlo re thuša re phološa He will rescue us o re o tlo re thuša from your power, gobane maatla your majesty. When you serve God with integrity, ge o hlankela modimo ka go felelela compare
ka go felelela You don't need to worry about tomorrow. ga o tlhoke go tshwenyega You don't need to worry about your life. ga o tlhoke go tshwenyega ka bophelo ba gago To worry about yourself. ga o tlhoke go tshwenyega ka bo Even wena if you don't have answers, Mom, now. le ge o sena le dikarabo Not that yourself. modimo wena mo hlankelang The one, Mama, when you stand before your unions, o tla re ge wena o ema pele ga di-union tša gago all that dignity. ka seriti seo When you stand before them, go ema pele ga you bona have an answer. o na le karabo For them, where did you get those answers? for bona o kry-a kae dikarabo You tše don't need to worry. ga o tlhoke gore o If you are a tshwenyege child of God ge o le ngwana who modimo is serving God completely. wo a hlankelang morena ka go felelela le ge ba re mošomo wa fela ba tloša ba bangwe Because you serve God with integrity. modimo o re mo hlankelang ka go It's felelela what you are supposed to give. o tla go fa seo a swanetse go go fa sona You give. You are near. wa neela So to see seo near. se tshwanetse go se neela God will save you. modimo o tla go thuša a go phološa But even if He doesn't, le ge a ka se go thuše I a want go to make phološa it clear to you. re nyako gore le lebelele ga botse We botse have a complete integrity. re na le boitshwaro bo bo feletše botshepedi bo bo feleletšego So we want to make it clear to you, re swanetse re e bontšhe ga botse mo go Your lena Majesty, kgoši ya that lena will never save your gods. Will never save your gods. You can't say re ka se dumiše modimo wa or lena worship the gold statue. re ka se dumediše modimo wa lena wa kolo The one that you have set up. o lena le mmeileng ngwana modimo He's standing his crown on her clouds. o emelela taba ya gage Even if it's difficult. le ge go le boima Even if you are facing some hardships. le ge a lebane le mathata Even if the situation doesn't favor you. le ge seemo se sa go favore You still stand your ground. o swanetše o lebane le sona I want to keep this integrity. gore wena o swanetše go tshwara I am the child of God. gore ke ngwana modimo Whether umshado usile usukhona ukugonyana. wetha lenyalo le gona ga lego wa ema Le nyama izokuzwa ngami nama ye tlakwa ka nna because mina gobane I nna am the chosen one. gobane nna ke kgethilwe Even if isimo sinzima bazalwane. le ge seemo se le bothata You bazalwane have to keep your integrity. o swanetše o eme jalo ka ngwana modimo Abantu bathi ngingubani? jesu a re batho ba re ke nna mang I'm bringing this question to us. ke tliša potšišo go lena Abona bakho bathi uJesu ngubani? bomaagišane ba gago ba re jesu ke mang Abantu osebenzana bathi uJesu ngubani? batho ba o berekang le bona ba re jesu ke mang Kana uNkulunkulu uyahleba. o ngwana modimo wa seba Sebakwazi basemsebenzini wakho. le mošomo ba go tseba gore wa seba Uyatunga uyahlaka wa hlaka. hlakahlakantšha Abantu bathi lo Jesu ngubani? batho ba re jesu ke mang Date ke mang? Ya ka wena o tshwanetse ke dithoriso. Date ke mang? Date ke mang? Ya ka wena o tshwanetse ke dithoriso. Luke 23 verse 34, Jesus said, Luke 23 verse 34 Father, forgive them, for they don't know what they are doing. modimo ba swarele gobane ga ba tsebe se ba se dirang While he was on the cross, ge be a le koteng ya sefapano bamthafulele ngamanzi, ba mo tshwela ka mao bamshayile, ba mmete bakhulume ngaye, ba bolela ka yena kodwa usesenalekisi o sana le pelo eo nokuthi I want to keep this integrity. gore ke swanetše ke tshware se I'm not gonna cast them, nka se ba but rogake what I'm going to say, gobane ke tlo re Father, forgive them, modimo ba swarele because they don't know what they are doing. gobane ga ba tsebe se ba se dirang Our life must reflect the life of Christ. bophelo ba rena ba santse ba bontšhitše Noma abantu tsone basenza kabi, le ge batho ba re dira gampe emsebenzini bakwenza ba re kabi, dira gampe mešomong abantu bamele phasi. batho ba swanetše go But you tseba are the child of gore God. wena o ngwana modimo You are the chosen one. kgethilwe You have been chosen. You kgethilwe have a special place o na le bodulo bo before the Lord our God. go morena modimo wa rena Ungabi mzalwane phela. o se ka ba modumedi fela Forgive those who have wronged you. wa tshwarela
person that we are serving, the person that we are following, while he was on the cross, the cross of Calvary, he said, Father, forgive them, because they don't know what they are doing. Kuna bantu abashuphe umama wakho nabekadashekwe khona dala mongayibheni. Forgive them ungabi ngalento, because your blessings zikhona khona lokho. Ukuxola kaNkulunkulu uyaxolela, because the one we serve akunandaba uthi kakwenzeni, you must still forgive. Holy Father, forgive them, because they don't know what they are doing. Let the child of God. Ke ngwana modimo Emkhweni bakho ko bogadi ba gago baxolele. ba tshwarele. Maybe I don't know. Maybe they've divorced because of them. Motlho mongwe ebile o hladile ka baka la bona. Forgive them. Ba tshwarele. They don't know what they were doing. Ba be ba sa tsebe gore ba dira eng. They didn't know. Be ba sa You tsebe want me to be the church person. gore wena ka tlile le motla ba modumedi. You came as you are. O tlile go le jwalo. Christ Jesus himself. O modimo ka sebele. The way you say, man. Ka mogotlile ka gona. Waxolela uNkulunkulu. A tshwarela modimo. Ngamakala akho. Ka diphoso tsa You gago. still have to forgive them. Wena o tshwanetse go Forgive tshwarela. your brothers and Ba sisters. tshwarele bana ba geno. Forgive them you work with. Ba tshwarele ba o berekang le bona. Those you work with, forgive them. Ba o berekang le bona ba tshwarele. Abamenzelabi. Ba ba go dirileng gampe. Every heart E ba le pelo. of Christ Ya Jesu Kriste. forgive them. Ba They tshwarele. don't know what they are doing. Ga ba tsebe se ba Your se life bophelo ba to gago. reflect O tshwanetse go bontsha the life of Jesus. bophelo ba Kriste. Jesus. And the soldiers grumbled for his clothes by throwing dice. The crowd watched and leaders scoffed. He saved the others, they said. Let him save himself. If he is really God's Messiah, the chosen one. But he still saying, Father, forgive them. Because they don't know what they are doing. Let me go and sit down. Acts chapter 7:59. As they hurled stone after stone at him, Stephen prayed, O Lord our God, O Lord Jesus, accept my spirit into your presence. He crumbled to his knees and shouted in a loud voice, Our Lord, don't hold this sin against them. And then he died. In other words, bamshaya ngamatshe, Ka manjama ba mmethile ka maswika. bamlemasile, Ba mo gobaditse. diswangu. O kwa bohloko. But Father, Mara papa. don't count this O ska e bala e. against them. Go bona. How many people Ke ba bakae who did wrong to you? ba ba go tshwetse. What was your response? Wena o rileng. Your life Bophelo ba gago must reflect a bo bontshe Jesu the Kriste. life of Christ. The life of Christ. Bophelo ba Kriste Jesu. And God bless you. Modimo a le shofatse. Amen. Amen.